Evo ga, 2026. je. Da mi je neko rekao da ću se morat baviti na kanalu s ovim temama, rekao bi mu da je lagano lud, ali evo, kad su se već na nekim kanalima, neću nikog imenovat, ali kad su se pojavile teme vezane za ovo u biti što se događalo na Rujevici, ne na terenu nego oko terena, i čuđenja, isčuđavanja, sinkope ili kako ćeš već nazvat, evo, bio bi nekako red da i objasnim neke stvari. Evo, ja nemam protiv nikog ništa, YouTube je mjesto gdje može svako priča šta god hoće, svako ima pravo na svoje mišljenje, snimati ili live-ove ili bilo šta, i tu uopće ne želim ulaziti u nikakve debate i to, ali vidim da su se postavila pitanja bila vezano za tifo scenu, navijače, mržnju ponovo itd. Pa uopće ne znam u biti otkud krenut, pa evo, najbolje da se nekako vratim u prošlost, pošto ja već sam spomenuo tu sinkopu, pa ćemo kroz tu neku prošlost proći, evo šta se događalo ovih zadnjih dana, šta se pjevalo, šta se skandiralo, šta se puštalo na razglasu itd. Dakle, ne znam sad točno koliko, 20, 25, 30 godina, nemam pojma, na Poljudu kad su utakmice Hajduka i Rijeke je neću reći himna, ali velika većina utakmice se skandira, doslovno u biti poziva na ubojstvo. Rijeka, citirat ću koliko znam to njihovo skandiranje, uglavnom Rijeka puna si Srba, ne brini Rijeko ima još vrba, uglavnom poziv doslovno na ubojstvo. 2017. evo sjećam se, bio sam na toj utakmici kad smo titulu uzeli negdje u drugom mjesecu, išlo se sa Brodom, di je Torcida digla transparent na ćirilici, plovi mala barka, tako nešto je pisalo, i itd. Bilo je toga još, ali evo, to je prvo što mi pada na pamet, pa evo, to sam želio u biti napraviti jedan kratki uvod s ovim što se dešavalo zadnjih, pa od kad je bilo ono sranje u Zagrebu, di je ogranak, taj, kako se to već zove, Torcide Zagreb, kažem, uopće se ne želim miješati u te ultra scene, ja nisam dio toga, ali neke stvari jednostavno treba prokomentirati, pošto eto, pitanja se postavljaju, pa evo ću prokomentirati. Ali uglavnom počelo je sve sa tim što su mobitel uzeli tom iz Torcide Zagreb, gdje je bilo to, kako bi ga nazvao, šurovanje sa grobarima, i gdje je naravno, vraćamo se na ove teme što spominjem prije, gdje se stanovnici grada Rijeke pozivaju na ubojstvo, gdje se dižu transparenti na ćirilici, i naravno ovo je sjelo nama, to jest ultrasima Rijeke, ko neću reći budali šamar, ali na backend je sjelo. I onda kreće iščuđavanje. Na Rujevici kreće pjesma Neka živi ljubav od Srebrnih krila, evo, ljubavna pjesma, kojom se isto pojedinci iščuđavaju. Kako je to interpretirala publika, to je druga stvar, ali spominjati da pustiš pjesmu od Vežice do Trsata, Lovrana, čega već na Poljudu sa nekom pjesmom koja postoji stvarno, to isto nema nikakve zdrave logike. Slobodno može se koja god pjesma pustiti na Hajduku, ako će to navijači drugačije interpretirati mogu. Ta pjesma se pjevala i ne tako davno protiv Pauka kad smo igrali, i ne znam stvarno čemu toliko iščuđavanje kad se pogleda povijest jednih i šta su radili prema drugim, i dokad više, dokad. Znači ako već gledaš
i postavljaš pitanja, brate mili, pa pogledaj cijelu sliku, pogledaj gdje je sve počelo, jer uvijek je pitanje ko je počeo, šta je počeo. Rijeka je počela, da, Rijeka je počela mrzit Hajduk, a 25 godina se na Poljudu pjeva ubi Rečana, zakolji, to jest objesi i ne znam šta. I onda se digne kurčina kad se na Rojevici pjeva o ne znam, o Partizanu, o grobarima, ovo ono što je ipak puno kako bi uopće to nazvao, značajnije, jer znači Torcida Zagreb je, pa pretpostavljam da ima više članova nego šta ima, pa neću reći Rijeka stanovnika, ali sigurno šta ima cijela Armada, tako da kad se vođa navijača u takvu situaciju dovede, nije to da je neki član Torcide Zagreb, neki 5., 6., 7., 100., 500. navijač napravio, nego vođa Torcide, to je, pa mogu misliti šta bi bilo samo da je to desilo sa vođom Armade, Bad Blue Boysa, nije bitno. I Boysi su isto, kad smo već kod tog vješaj Srbe na vrbe, Riječane i tako to je, sad ne znam da li točno tu pjesmu, ali nešto slično su i Boysi pjevali. S vremenom su rekli da više neće pjevati takve pjesme, jer to je jednostavno pozivati na vješanje stanovnike grada koji je u Hrvatskoj, stanovnike grada koji su imali itekako puno i ljudi u ratu i sve, mislim, ne znam, evo, da ovakve teme moram spominjati, evo, žalosno mi je, ali jednostavno mora se odgovoriti. Ako ti neko postavi pitanje, ako ne dobiješ konkretan odgovor, evo, imam kanal, pa ajde, mogu to napraviti. Evo, bravo za ove klipere i kanale koji vade te stvari, jer ja to, da nisam vidio na tim klipovima, ne bi ni znao da se priča o tome, jer jednostavno da ti sve te live-ove pogledaš i da dođeš do takvih izjava i sve to, ti moraš 15 sati dnevno to gledati, a kakva je situacija u HNL-u i to, uopće me to više ne zanima, niti gledam, tako da, eto, bravo za njih što su to izvukli. Spominjalo se nešto zašto se to radilo, da je to nešto titranje sjeveru, Zagrebu, nemam pojma čemu, evo, na početku sam objasnio koji su povodi za tako što, kad ti se 30 godina, kad te se bijesi na vrbe, kad ti se dižu transparenti na ćirilici, onda jednostavno začudit se takvom nekom pokretu kad ti vođu Torcide Zagreba nađu mu biti mobitel sa tim snimkama, čudit se zašto se sad to dešava, zašto je sad krenulo, to sve je, evo, meni barem van logike. I ne znam, evo, neću o nogometu, ima puno tu tema, jadranski derbi o kojem ne znam šta bi uopće imao za pričat. Radiljić, evo, vidimo svi da je navodno potpisao za Dinamo, ali to ćemo proći u nekom live-u, da li danas, sutra, ne znam, moramo se dogovoriti, ali evo, htio sam proći tu temu i o pojedincima koji se čude ko pura dreku, a očito da, evo, kao što sam već valjda 2 puta spomenuo, imaju sinkopu. Eto, to je to, kraći malo video, ali eto, čisto nek ostane zapisano. Pozdrav!